Let's go. Ki khana chapang ka jing ik mat ka jing eklat ki long ki bajudon hakakam Bollywood ka aktras Shilpa Shakti ka aktras bapawnam ka Bollywood kala kenno yo way uklur ak prem bapawnam ka Bollywood ubadang ak bapawnam hadu menta ula pindem tambah klayanga bat ula ino ru yanga amar ka jing adai bat ka way pat ka aktras ki jingkren ki bapin kendet ya babun ka bakani ka aktras kala jubab haka way ke interview ki rupawnam haka kam aklim bun sen ki pau haki kot kubor na benta ka jing im ka jing ik ka jing shongka ka jing ya petre bat ki jing adai ki jongki manu ban shongkurim yanu bat manu bapin yaklat manu badunti haka kam kine ki jingkeli ki longki ba ebha ban jubab dakani ka aktras haka por baring film ka jing ik kala pu bha hapreng uwe waktor bat kani ka aktras Henry ki layak khatno hadin katu kanepor dangsian kate aktras kala kenno ya way waktor da ka boong pendem tambah klayanga bat ula ino ru yanga kala kenno ba udan kecing adai bat ka way pat ka aktras manu kata ka aktras ha ka way ka interview ka bakala ai ka Shilpa Shakti kala perngam ya uni u aktor ka Shilpa Shakti kala pthai ka jingmut jing perkhat haka por bakaya kendu kalong ula thok sisa yaka ka Shilpa kalong ba unda kala tip yaka jing syat kala jong uni waktor kala pendukno ya barok ki jing dai batu tangkane kala sange ru bane trelang bat uni waktor haka kam ak film uta waktor ubapawnam bat ubadang ak film hadu menta kaba ka Shilpa Shakti kalong ula pendon kam bakla yanga bat nata ula ino yanga unda ula lap yaka wepat gabriu ngapitar sibun yau Henry kalongru kabasisha ba uwe uhaban syasitom katkum kikam jong u ngam don jing ujor ai persya yaka samla bat kalok jong u ane ka aktras bapawnam ka Bollywood menchua ka Shilpa Shakti kalami nikong haka film basigar kabalayak lang bat u Shahrukh Khan hadin kata kalaya akru rengkat batu Akshay Kumar haka film menciladi tu anari kajing job jong kani ka film kala pelong ikini arnut pan pawnam watla kala ak hakikat tu kani ki film hadin Henry ka Shilpa kam sum lala ban pen i ya kajing ruai ka bapawnam bat khatu kala penjengai yalade nakakam ak film kajing keren ka badang sen ka Shilpa Shakti kalong u Akshay ulasyat kalayanga ngala ichibun yu unda ngala tip ya kajing sya ngala penkut no ya kajing yadai batu adin ba u Akshay ulai syongkurim ya katungkel khana ka Shilpa kamsum la treshu bani ak film batu kublesibun soba ban subscribe jika ni channel ngin saya kelupat hagi wipat ki video